kuba yarahisemo gusura u Rwanda mu gihugu cya muri sorry Yo iyi ni Ivuga Ngingo TV. Uyu munsi twagiye gusura mu gace bita Nyandeja. Batubwiye ko urubyiruko rwaho rudakunda gukora ari abasongarere cyane. Baba bakunda kuba bibereye ku ma Facebook, ariko turaza kubimenya. Nimugire ikibazo. Uyu ni Karyo gahawe Ivuga Ngingo TV. Abarimo we go strong. Nabimbaragano kwitanga hoyandera Shyuhara ndi kubabona abasore, reka tubabaze baraza kutubwira impamvu bakunda ama Facebook, birirwa ku ma Facebook badakora akazi. Turabimenya. Yo bagays bimeze bitese. Salam. Isas. Man, ko mwamwicari hano sana aba wifi y'ubuntu man. Ko muba mukunda kuba ku ma Facebook cyane hano abakawifi kubuntu muba mubona. Man, none si inaha amakuru aravugwa. Abasore b'inaha nago bagikora. Basigarirwa ku ma Facebook, ku ma WhatsApp, niko kabaye akazi kabo. Biterwa n'iki? Kuva ryari telefone ijya kuri Facebook. Ariko niko bavuga, niko amakuru avuga. Ese nibyo ibyo bavuga cyangwa nibyo kubesha? Ndumva ngaho nta kintu nagusubiza muvandi. Man, ariko mutubwire man. Mutubwire tubimenye. Ubundi ayo makuru wayatoraguye he? Man, nyine biravugwa ku ma Facebook. Zana bino bikamera rero ngo muje gufata nga makuru. Hano se hari amakuru. Ako man, mutubwire impamvu biterwa n'iki man? Aka. Bwire man, mutubwire muri kijyo he. Man, ese bugiye gutyo man. Man, mwadaye amakuru se. Byo ndi kubona amakuru bayatwimye. Ariko kano gace haba mu rubyiruko rwinshi cyane. Tukomeze yari imbere turahura n'abandi turaza kumenya amakuru. Tugende. Pacifica. Rico. Hano ndi kubabona umuzungu, Man, reka tubaze uyu muzungu impamvu ari muri kano gace turaza kumenya impamvu. Hi, good afternoon. Asa, twaje. Man, ndikumva atarimo kuvuga icyongereza. Ashobora kuba ari kuvuga igishinwa reka mubaze. Ashwanye cha. Man, ndikumva atari n'igishinwa arimo kuvuga. Ariko turaza kubimenya indimi avuga zose. Genzi indimi zose. Turaza kubimenya. Ndikumva arimo kuvuga ikirimi cy'Igiheburayo. Kamubaza mu Giheburayo icyamuteye kuza gusura u Rwanda. Turaza kubimenya. Ase Rwanda ase. Ute usitwa sha. On chwa de twa ute sale twale. Ya, impamvu yasuye u Rwanda ngo ni igihugu cyiza cyane akunda kureba kuri televiziyo, yarakeneye kumenya ibintu bibamo, nyine n'impamvu yasuye u Rwanda. Reka dukomeze tumubaze ibyiza yabonye mu Rwanda. Ase. Igihugu cy'u Rwanda ni cyiza bya hatari, ngo yabonyemo imisozi myiza, ingagi, ngo yabonye ibintu byiza byinshi bya hatari. Ariko turamubaza impamvu yaje muri aka gace ka Nyandeja, atubwira impamvu yaje gusura aka gace turabimenya. Katumubaze ase Nyandeja ase. Toi, asa toi uteta ushitwa twishana ta antaja. Gace ka Nyandeja ngo ni heza, ngo hari imisozi myiza, ngo hari n'amashamba, haba na oxygen nziza, ariko ngo biramushimisha cyane kuba yarasuye u Rwanda. Katumubaze iki cyamuteye, cyakamubaza impamvu muri Afrika yose yahisemo gusura igihugu cy'u Rwanda. Ase Rwanda ase. Utiyuse ushorate ante sate utiyesate amtezate asarata. Yango Rwanda yifuje kurusura kuva kera, ngo ni ibintu byari biri muri gahunda yo kuzasura u Rwanda, ariko kuba ngari mu Rwanda biramushimishije, banamwakiye neza cyane. Katumushimire kubw'amakuru aduhaye. Ase. Okay, iyi ni Ivuga Ngingo TV. Turafite amakuru menshi cyane. Uyu mwaka tugomba gukora pakuru hararuje. Nta kuruhuka. Byari byo naho ubutaha.